Pesmom i igrom u Domu kulture Kud Arilje i Kud Orfej zabavljali su publiku u okviru Majskih dana kulture. Po okviru Majskih dana kulture Kulturno-umjetničko društvo Arilje će se danas predstaviti sa 4 igre. Igrama iz Srbije, igrama iz Šumadije, igrama iz Niša i jednom koreografijom koju do sad nismo predstavili našoj publici, to su igre iz Kovačnice. Evo, mi možemo reći da imamo tu sreću što smo ovako kao zajednica, kao grupa u ovoj postavi sa manjim ili većim izmenama od 2015. godine i da smo za sve ove godine uspeli da održimo taj kontinuitet da probijemo 2 puta sedmično ili 3 ili 4 u zavisnosti od nastupa. Također mogu reći da su posljednje godine zlatne godine folklora kada je reč o Kudu Arilje, jer uspeli smo da nekako se što bolje pozicioniramo na kulturnoj mapi Srbije i da svojim aktivnostima, odnosno svojim nastupima zaokružimo kako teritoriju Srbije, tako i bivše Republike Bosne i Hercegovinu, Crnu Goru, a učestvovali smo u međunarodnim turnejama u Holandiji i Bugarskoj. Dokaz dobre saradnje sa kudovima iz susednih gradova jeste i dolazak kolega iz Sevojna koji su se predstavili ariljskoj publici. Odazvali smo se na poziv naših drugara iz Kuda Arilje. Ovo nije prvi put da smo u Arilju, mi sa njima imamo odličnu saradnju i oni dolaze kod nas u goste, mi uzvraćamo. Tako da smo srećni da danas i vreme nas je poslužilo lepo, druženje, pesma, igra, čuvanje tradicije, sve spojeno. Mi smo relativno mladi Kud, osnovani smo od 2018. godine, ali imamo oko 150 članova koji rade u više sekcija. Dečje folklorne ansamble, školice folklora, mušku i žensku pevačku grupu i veteransko-rekreativnu grupu. Ima dosta zainteresovanih, dečaka naravno nikad dosta, uvek su u manjem broju, ali trudimo se da ih zadržimo i privučemo. Manifestacija Majski dani kulture obuhvata niz sadržaja u trajanju od 7 dana, pa publika ima mogućnost da prisustvuje brojnim koncertima, nastupima i književnim večerima.